ali evo tebe sam osvestio. Progledao da vidi šta se dešava. Gdje je to? To je u Batajnici. Ovo sledeći korak, ako već nije, je dete, je žena, je. Jer njega uzbuđuje zapravo, to smo razgovarali mnogo i sa psihijatrima, njega uzbuđuje tuđa nemoć. A ko je nemoć? Dete? Žena. Više ne bi bilo loše sada da uvatiš ovaj znak navijeta sa strane. Šta da? Uvatiš znak navijeta sa strane. Aha, imaš na kolima? Da. Znam, brate. Čekaj samo da ih dođu. Jesi baš ženska. Svaki put kada se ode u akciju, uglavnom se nailazi na teške, gnusne traume i životinje su ozbiljno životno ugrožene. Tada je neophodno delovati odmah.